laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqana insana wa ja'alana bimannihi wa fadlihi muslimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وسلك في مسلكه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة جميلة كاملة التي اختارها الله تبارك وتعالى تحية وتسليمة لأهل الجنان في الجنان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن يتى الله سبحانه وتعالى كانكو الله تبارك وتعالى تقول ودي بيبي آدم o itti e yurmede makko e moƴƴere makko e ɓural makko, o waɗi en jeppilaniɓe mo gomɗinɓe mo kanko Allahu jalla wa ala. eɗen seeɗo wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gooto. eɗen seeɗo wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓeɗo ko jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala, ko ɓe nelaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala. en toromo kanko tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu mantore makko nden e kisangal e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam, e ɓeɗo yimɓe nder suudu maɓɓe e dendagal ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe, e kala neɗɗo mo tawata ko ñentinowo oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. ara yeeso ɗum eɗen salmodira ngoɗo salminago islam, salminago ngo Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi, o waɗi ɗum salminago wonande ɓeɗo yimɓe aljannaji ka nder aljannaji. ara inchallahu tabaraka wa ta'ala yewtere meɗen ndenge oɗo ñalorma tedduɗo bi tawfiqillahi tabaraka wa ta'ala yiiloto e mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko alwasatiyatu fil islami, bi ma'ana hakkindagol ngol, dumbagol ngol, wonugol ngol ka ɗaɓɓaɗon ka diina Allahu tabaraka wa ta'ala ɗo woni kaɗo diina islam. waɗi noon si tawi hawri en ndaari hande e oɗo zaman mo wuruɗen e muɗum, en tawa yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓe tawata ko dambitiɓe e kaɗo diina islam, ko imma ko yimɓe ɓe tawata ko yawtuɓe keeri ɓe fantini ka diina Allahu tabaraka wa ta'ala, walla yimɓe ɓe tawata ko ɓe raɓɓinɗiniɓe ɓe tawata ko jaasuɓe ka diina makko kanko Allahu jalla wa ala. amma ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko tumbiɓe hakkindiɓe ka diina makko kanko Allahu jalla wa ala. wono qur'anare nden janniri non, e wono nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe tigi ɓe yottiniri non, ɓe nehiri sahabaɓe maɓɓe ɓen non. ɗum ɗo si tawi taskama hande e oɗo zaman tawete yimɓe jogitiɓe ɗum ɗo non ko yimɓe ɓe tawata ko fanɗuɓe ɓe ɗuuɗa. tawi non la shakka hiɗen andi wonde koko wiyeteɗo hakkindagol ka diina Allahu tabaraka wa ta'ala wona neɗɗo mo tawata ko tumbiɗo,
bellet ko ɗum ɗon woni ko allahu subhanahu wa ta'ala neliri nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko o tippini ka deftere makko ko ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe noddi mofte maɓɓe ɗen faade e muɗum laare moƴƴa allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi en enen ɗeɗo mofte nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko en moftede tawata ko hakkindiɗe tumbiɗe ka hakkunde allahu jalla wa ala o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wononi tigi me warri on onon ɗeɗo mofte muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummatan wasata karmo koɓe tafsiruɓe ɓe maaki ay ummatan adla bima'ana mofte ɗe tawata ko mofte wonɗe ka tumbo wonɗe ka hakkunde ɗe tawata wana fantinɗe feƴƴintini ko wana non kadi wana mofte ɗe tawata ko jaasuɗe raɓɓinɗini bal ko mofte ɗe tawata ko wonɗe ka tumbo fiyaake kaɗo diina oɗo waɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o jantani en oɗo nema makko molanaɗo e ngal ɗo ɓural makko o mantiri en ɗum ɗo ka qur'anare makko teddunde o wi litakunu shuhada'a 'ala nnas fiyol laato seedotoɓe e hoore yimɓe ɓen ɓe andi mofte nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wano nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginirani en non ɗeɗo mofte maɓɓe ko kamɓe woni shuhada'ullahi jalla wa ala fi ardihi wa kadhalika yawma alqiyama ko ɗeɗo mofte maɓɓe kadi wonoyta shuhada'a ala sa'iri al-umami wonon nelaɗo alayhi salatu wassalam wano jabir ibni abdillahi ɓe makiri non radiyallahu anhuma ɓe maki ñande gomede wonduno e nelaɗo alayhi salatu wassalam fure neɗɗo goo feƴƴina takko amen ba fure on feƴƴinama sahabaɓe mantimo ɓe jantimo ko moƴƴi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wajabat yeeso ɗum fure goo kadi feƴƴina sahabaɓɓen ɓe wowlimo piiji ɗi tawata ko piiji bonɗi bima'ana ɓe janti ko o jogitino e jikkuji ka gurdam makko aduna nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wajabat on sati sahabaɓe landiɓe ko honɗum woni ma'ana oɗo wajabat kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓangini wonde oɗo arano mo mantirɗon ko moƴƴi mo jantaniɗon ɗiɗo moƴƴereji e rewgol allahu tabaraka wa ta'ala e ɗoftagol mo oɗo kanko wajabat lahu ljanna waɗɗanike mo naatugol aljanna ka allahu tabaraka wa ta'ala bima'ana allahu on tabintinanimo ɗum ɓe maki amma oɗo ɗimmo mo tawata o yeddi allahu subhanahu wa ta'ala o lundike mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala oɗo on wowli e makko piiji ɗi tawata ko piiji bonɗi ɗi o wonduno e muɗum oɗo kadi wajabat lahu nnar kanko kadi taɓitanimo ngeɗo yiite ka allahu tabaraka wa ta'ala on sati kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonte antum shuhada'ullahi fil ardi ɓe maaki onon ɗeɗo mofte an ko onon woni seedeɓe allahu tabaraka wa ta'ala ɓen ka hoore leydi ɗo ɗum allahu wi litakunu shuhada'a 'ala nnas wa kadhalika yawma alqiyama wono ardi noon e hadise selluɗo mo imamu al-bukhari ɓe filli hadise ittaɗo e oɗo abdullahi ibni abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ñalande dargal si tawi hawri moftali ɗin ɗi dendagal majji ɗi darnama nelaɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe ɓe darnama wono allahu tabaraka wa ta'ala fodiri noon falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin kanko allahu tabaraka wa ta'ala o nodday annabi nuhu alayhi salatu wassalam o landoɓe kamɓe annabi nuhu si tawi hawri ɓe yottinno nelal makko ngal kanko allahu jalla wa ala tele allahu on mo ɓuri ɓe andude ko ɓe yottini ko kamɓe annabi nuhu ɓe maaka wonde ɓe yottini e hoore ɗum ɓeɗo yimɓe annabi nuhu kamɓe ɓe daroto ɓe wiya allahu tabaraka wa ta'ala ɓe yi'ali nelaɗo e maɓɓe annabajo hay e gooto tawali ɓe allahu lando annabi nuhu ko hombo woni seede maɓɓe kamɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam
بماك محمد عليه الصلاة والسلام وأمته بمعنى كون الهدو عليه الصلاة والسلام كم بمفت مأبرين إذن لنو كون نيما مولانا دو يبور المولانا قال الله تبارك وتعالى أودني إن دو مفت الهدو عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا wani yani tigi woni ko me warri onon de do mofte de tawata ko tumbide ka hakindide wani non ad-dinul islami ko dinun mutawassitun bayna al-yahudiyyati wan nasraniyyah kado dina islamu ko dina ka tawata ikatumbi hakkunde al-yahudan ka ko kanyum ma e an-nasaran ka ko dum addi si tawi se ndari be do al-yahudan ko be hore mudum en daari ɓeeɗo annasarankoɓe e hoore muɗum en taway enen ɓeeɗo julɓe allahu tabaraka wa taala no waɗi en katumbo ndaren alyahud ɓeeɗo kamɓe ɓe dari ɓe jangi ɓe andi allahu tabaraka wa taala ɓe andi diina makko kan haa gasi ɓe sali gollitirɗe kamɓe ɓe jogiti ilmun bila amalin bimana gandal ngal tawata ngal halda e golle few ɓeeɗo annasarankoɓe kamɓe ɓe ari ɓe majji ɓe woni yimɓe ɓe tawata ɓe anda allahu tabaraka wa taala ɓe anda diina makko kanko allahu subhanahu wa taala ɓe dari ɓe ukki e kaaɗo diina makko ɓe wi ɓe rewdemo ɓe harminani hoore maɓɓe piiji ɗi tawata wana harminanoɗi e dow maɓɓe ɓe dari ɓe fawi hoore maɓɓe piiji ɗi ɓe woni ɓattorde allahu ɗi allahu on fawaɓe kamɓe ɓe jogiti amalun bila ilmin bimana ɓe jogiti golle ɗe tawata wana yaadude e gandal sharia amma enen ɗeɗo moftenelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam allahu tabaraka wa taala waɗani en al ilmu nafi wal amalu salih wona o wiri noon ka qur'anare makko teddude o wi huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqqi liyudhirahu ala ddini kullihi wa kafa billahi shahida allahu tabaraka wa taala o wi ko kanko woni ko neliri muhammad alayhi salatu wassalam nelaɗo makko on piiji ɗiɗi kanko tabaraka wa taala o neliri ɓe bil huda koko wiyete peewal kañum ma e addin e kaaɗo diina ka tawata ko diina moƴƴa ko diina nafayka cheikhul islami ibnu taymiyata rahimahullah ɓe maaki maana on kanko allahu tabaraka wa taala ka o wiɗo huwa alladi arsala rasulahu bilhuda kanko allahu tabaraka wa taala woni ko neliri nelaɗo makko ngal ɗo peewal ɓe maaki almuradu bilhuda huna ko alilmu nafi ko faanda e peewal ngal e oɗo aya tedduɗo ko ɗum woni ngal ɗo gandal ngal tawata ko gandal nafaygal amma koko o wi kanko allahu tabaraka wa taala wondude e kaaɗo diina ka tawata ko selluka ɓe maaki maana kañum diina nafayka diina selluka kan ko ɗum ɗo woni al'amalu salih idan nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe ko ɓe neliraɓe gandal ngal tawata ko nafaygal kañum ma e golle ɗe tawata ko golle moƴƴe kala manin neɗɗo mo tawata o wonay haqiqatan muttabi'an linnabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jokkuɗoɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko be kanko neɗɗankewo o sifitora ɗiɗo piiji ɗiɗi ɗi dendagal majji o jogito gandal ngal tawata ko nafaygal kadhalika o jogito golle ɗe tawata ko golle moƴƴe si tawi hawri o jogike gandal ngal tawi o jogaki golle moƴƴe ɗen o nanday e alyahud si tawi hawri o jogitike golle ɗen o ala e jangude o nanday e annasara ɗum waɗi si tawi sufyan ibne uyaynata alayhi rahmatullah ɓe maaki wonde man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun min alyahud wa man fasada min ubbadina fa fihi shibhun min annasara ɓe maaki kala bonɗo e karamokoɓe meɗen ɓen enen ɗeɗo moftenelaɗo alayhi salatu wassalam mana neɗɗo o jangi ha o andirama gandal kono golle makko ɗen ko golle bonɗe golle makko ɗen ko golle aaliɗe wana yaadude e qur'ana kañumma e sunna ɓe maaki oɗo ko neɗɗo mo tawata himo jogiti ko nandi e alyahudankaku wa kadhalika kala neɗɗo tumbiɗo e kaaɗo diina o wi o reway allahu tabaraka wa taala o jogaki gandal o ala e jangude
bal himo yiwde to yimɓe men no wadde kanko kadi himo wadde bila shakkin oɗo neɗɗo ko o bonnata kon ɓuray ɗuɗude edi ko moƴƴinta kon ɓe maki oɗo kadi no e makko nando annasarankaku idan kala faalaɗo wonde neɗɗo mo tawata ko jogitiɗo ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu jogitino kon tigi o jogito konko ɓe nelira ko be kanko neɗɗo on yajma bayna alilmi nnafi'i wal amali salih o hawtindira hakkunde ngal ɗo gandal ngal tawata ko gandal nafaygal ɗum woni gandal yaltinangal ka deftere allahu tabaraka wa ta'ala e ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tawa kono ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe faamiri non si tawi kanko neɗɗanken o jogike ngal ɗo gandal haray o jogike gandal nafaygal wa kadhalika si o takki e ngal ɗon gandal gollitirgol konko o andi ɗon o faami ɗon haray o jogitike kanko neɗɗon ko wiyete ko golle moƴƴe idan allahu tabaraka wa ta'ala waɗi en enen ndeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam ko en tumbiɗe hakkunde ɓeɗo alyahudankoɓe kañumma e ɓeɗo annasarankoɓe oɗo waɗi ndaare moƴƴa sen detti masalan wona e sengo annabi isa alayhi salatu wassalam alyahudu kamɓe hiɓe yaari wonde annabi isa wanaɓe nelaɓe allahu tabaraka wa ta'ala wanaɓe annabaɓe allahu tabaraka wa ta'ala bal ko ɓe waladu zina ko ɓe ɓiɓɓe zina annasara kañum no yaari woɓɓe e maɓɓe no detti annabi isa alayhi salatu wassalam waɗiɓe ko kamɓe tigi woni allahu tabaraka wa ta'ala ɓe winde allahu tagunoɓe haa gasi acciɓe ka leydi ɗo kanko allahu o yiwno ka arshi makko o ari o tawti annabi isa ɓe woniti hande kadi neɗɗanke gooto o ɗum allahu tabaraka wa ta'ala wi laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam o wi ko pellet gomɗi woni keefeero hefirɗi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko dariɓe inni wonde allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko woni annabi isa alayhi salatu wassalam woɓɓe e maɓɓe kamɓe alnasara ɓe inni wonde annabi isa alayhi salatu wassalamu na kamɓe woni allahu kono koɓe ibnul lillah koɓe ɓiɗɗo allahu tabaraka wa ta'ala allahu jalla wa ala o wi wonde qalat alyahudu uzairun ibnullah wa qalat annasara almasihu ibnullah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allahu anna yufakun allahu tabaraka wa ta'ala o holli wonde ɗum ɗo koko yalti e ɗenɗe maɓɓe kamɓe kanko tabaraka wa ta'ala o huɗiɓe sabanede makko ɓe dari komɓe wowlingol ɗo konngol ɓe heɓi fedde tammere ɓen ɗon kamɓe ɓe inni wonde annabi isa ko salisu salasa wonde annabi isa alayhi salatu wassalam kamɓe e jibrilu alayhi salam e allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓeɗo tato woni ko rewete allahu wi laqad kafara alladina qalu inna allaha salisu salasa o wi gomɗi dey heferɗi woni keefeero kala on neɗɗo dariɗo wi'i wonde allahu ko tammo e ɓeɗo tatoɓe bimana himo kafide e annabi isa himo kafide kanko allahu tabaraka wa ta'ala e jibrilu alayhi salam ɓeɗo kamɓe annasara ɓe yarini amma enen ɓeɗo julɓe jogitiɗen ko allahu tabaraka wa ta'ala wi en kon fiyake annabi isa alayhi salatu wassalam allahu jalla wa ala o wi en wonde annabi isa ko ɓe kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu mana kalimatuhu imam ahmad ibni hambalin ɓe maaki annabi isa laysa huwa kalimatallahi jalla wa ala bal kana bi kalimatillahi jalla wa ala annabi isa kamɓe wonaɓe konngol allah ko waɗi kalimatullahi ko sifatun lillah wa sifatullahi jalla wa ala gayru makhluqa no anda wonde konngol allahu ngol ko sifa makko kanko allahu sifa makko on kanko tabaraka wa ta'ala wana ko taga idan innama kana isa bi kalimatillahi jalla wa ala laysa isa huwa kalimatallahi jalla wa ala ɓe maki annabi isa laator konngol allah wana kamɓe annabi isa woni konngol allahu idan ko konngol makko kanko tabaraka wa ta'ala wi'ugol ɓe kun laato kamɓe annabi isa ɓe laati idan annabi isa alayhi salatu wassalam ko ɓe abdullillah rasulullahu ko ɓe jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓe nelaɓe makko kanko allahu jalla wa ala jonno wona islamu woniri noon ko wasatiyya
بين اليهودية والنصرانية فهكذا أهل السنة والجماعة كم كدك بوسطية بين الغلاة والجفاة من فرق الضالة بمعنى وبتنبي بك حقنا بونك تنبو حقنا ديدو فديجي دي تواتك فديجي فإنتندي كدين رو ديدو فديجي دي تواتك فديجي ربين ديني دي جاسو دي كدين رون الدياسي تبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بماكي كدفتر مكبه ويتين القول الصحيح لمن بدل دين المسيح لero deftere mabbe be janti don fi ko yo woniri e fiya ke koko wiete odo wasatiyya be maki kama anna al-islam wasatiyyun bayna al-yahudiyyati wan-nasraniyya fahakadha ahlu sunnati wal-jama'ah wasatiyyun bayna al-ghulati min firaq ad-dalla wal-jufati minhu be maki wono andirden no wonne kado dina islam no tumbi hakkunde al yahud kanyum may an nasara no jogiti lawol ngol tawata ko hanu ngol ko wana nun kadi ahlus sunnati wal jamaa kambe kadi hakkunde dido feddeji hibe tumbi ka hakkunde no wodi feddeji di tawata ko feccintindi sifa khawarij kanyum may mu'tazila e ko nandi sifa mabbe e shi'a ar-rawafida ben kadi no feccintindi e bangeji wana non no wodi e feddeji godi tawata ko jasudi bi andanna hore ma ko sifa murji'a en kanyum may asha'ira e bangeji go beedo kadi ko be jasube Allah tabaaraka wa ta'ala himo hadi en feccintingol kadina makko kadhalika kanko tabaaraka wa ta'ala himo hadi en jasugol kadina wadi o bangenani en wonde kanko Allah o yidabe yimbe feccintinaybe o yidabe yimbe yawtaybe keeri Allah wi innahu la yuhibbul musrifin kanko tabaraka wa ta'ala o yida fantinaybe be o wi inna allaha la yuhibbul mu'tadin kanko allah jalla wa ala o yida be do yimbe be tawata ko yimbe jaggitay nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e odo sunna mabbe laabudo hentido no heewi e nokkeli kabe holli e wonde ye wonu yimbe hakkindibe katumbo wata en feccintin sattinen kadina wata en jaasu kadi hayfinen dina Allah tabaraka wa ta'ala kam bal tumbo den ka hakkunde wonen ka kambe e sahababe mabbe be wonnono no jeeya edum odon hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadith mo Imam Ahmad be filli ka musnad mabbe kanyum ma Imam al-Hakim ka mustadrak Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah be wadai hadith on wonde ko sahihul li ghayrihi ka dhilalil janna odon hadith karamo kobben no heewi ka jantotomo fi banginangol en jokkugol ngol do lawol nelano alayhi salatu wassalam ibn mas'ud be maki khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatta faqala hadha sabilullahi mustaqim thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututa faqala ma min hadhihi sabilun illa wa alayhi shaytan yad'u ilayhi ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولو حديث ابن مسعود بماكي عليه رضوان الله جل وعلا بماكي وندن عليه الصلاة والسلام بصيفا ومن كيف الغوت البت بماكي وندن هذا سبيل الله مستقيم إن الله والله تبارك وتعالى في مغل يهي غنغل كالجنة بما كي يسودو نلارو عليه الصلاة والسلام بچيفاني من كدي كسنغو نيامو چيفي بسيفي كسنغو نانو چيفي بما كي دي چيفي كسنغو نيامو رو اديدو كسنغو نانو رو ala e majji laawol gotol siwana no e hoore maggol shaytanuru ndu tawata ko wondu e noddude faade e ngoldol laawol on zati bi jangi odo aya ka Allahu tabaaraka wa ta'ala wi hey e hino do laawol angol jokke ngoldo wata on jokkudi laawi di tawata ko ardi baki e serangol do laawol tawidi jeyaka e ngoldo laawol kanko tabaaraka wa ta'ala o hadi en jokkugol dido bid'aaji o yamiri en jokkugol odo sunna ne laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam odo hadith si tawi hawri en darimo en taway ko hadith hollowo en wonde neddo on simo faala feewude
ko be kanko neɗɗanke on hara o wonali ñaamo o wonali nano o wonali ɓaawo o wonali yeeso ko be o wona ka tumbo o jogito ko wiyete kon al istiqama wannan no anna ko innete kon al istiqamatu ulama be maki ko ɗum woni al istiwa'u wal i'tidalu ala sirati wat tariq ko ɗum woni feewugol fotondira kañum ma e tumbagol ka hoore laawol hara a yarali ñaamo a yarali nano a feƴƴitali yeeso a jaasali ɓaawo ko ya tumbo ɗon wona ɗon ko ɓen allahu tabaraka wa ta'ala o fodi wonde malaikaɓɓen si ari tawiɓe kaɓe feƴƴinta ɗon malaikaɓɓen weltinayɓe inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun al-ayat idan si tawi hawri en taskike oɗo hadise moƴƴa en taway pellet ala ko ɓuri handude e firanede oɗo hadis ala ko ɓuri handude ɓanginanede oɗo hadis ɓuri en enen ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko wuruɓe ɗeɗo mofte wuruɓe e oɗo zaman fewno oɗo waktu wa kadhalika kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ka jannugol en jogitagol alwasatiyya no ari hadise go abdullah ibn mas'ud wondo ka sahihu muslim ɓe maki halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un laaɓiji tati ɓe maki wonde halkike ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko wonɓe sattinaɗe cheikh usaymin rahimahullah ɓe maki attanattu'u huwa ta'ammuqu bima'na almutanatti'un humul muta'ammiquna fi ddin ko wiyete ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko fantimɓe kadina ko ɓen ɓe tawata ɓe yehi haa ɓe muti ɓe feƴƴiti ka allahu tabaraka wa ta'ala wiɓe ɗon hiɓe rondoɓe fawa hoore maɓɓe ko allahu on rondaɓe hiɓe daroɓe sattina ka dina allahu tabaraka wa ta'ala ko ala ka dina hiɓe fawa jiyaɓe makko ɓen kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko ala ɗon nelaɗo on ɓe maaki wonde ɓeɗo halkike laaɓiji tati kamɓe cheikh usamin ɓe maaki rahimahullah ɓe maaki oɗo kalima halaka mo wawi ɗettude gotel walla mo wawi ɗettude ma'anaji ɗin ɗiɗinno mo wawi wonde hara ko khabarun min arrasuli sallallahu alayhi wa sallam mo wawi wonde hara ko du'a'un minhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imo wona hara ko kumpital halaka bima'na jomi an humpitila wonde halkike boni fiyake ɓe yimɓe ɓe tawata ko sattinayɓe ka dina allahu tabaraka wa ta'ala ɓe hakkindaki no wawa wonde hara ko du'a mana mi torike allahu tabaraka wa ta'ala yo halko kala neɗɗo sattinɗo ka dina allah tawa himo fawa tagore nden ko allahu subhanahu wa ta'ala fawaɓe ɗole foti ko khabar immorde e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗen andi la shakka fi sidqihi si tawi ko du'a kadi siɗi heɗen andi pellet la shakka fi istijabati hada du'a sikke hala e jabagol oɗo du'a immorde ka allahu tabaraka wa ta'ala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe haɗi en kadi e oɗo hadith fantingol kadina feƴƴintina no waɗi hadise maɓɓe goo hadisi ittaɗo e anas ibni malikin wonɗo ka sahihain fewno ɓeɗo yimɓe arnoɓe tawi sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landiɓe fi dewe nelaɗo alayhi salatu wassalam on sati sonnaɓe maɓɓe ɓen jantaniɓe ko honno nelaɗo on rewirta allahu jalla wa ala ɓeɗo yimɓe ɓe daari ɓe tawi kamɓe e haqqille maɓɓe e yi'i maɓɓe madama nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe allahu yafanike ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin fof arani e sakkitiɗin ɓe andinama ko aljanna ɓe yaata ɓe inni oɗo nelaɗo kanko o heɓi garanti ɗe dewe makko ɗe o rewirta ɗo allahu enen si tawi en daari fiyake meɗen on en tawa hiɗe fanɗani on sati goɗɗo e maɓɓe dari o inni wonde ana aqumu llayla abadan bima'ana min mi daroto jemma on fodde miɗo wuri e gurdam mi ɗanotako jemma mi juulay jemma kala jemma goɗɗo go e maɓɓe o dari o inni wonde asumu nahara wala uftiru mi hooray ñalorma kala ñalorma mi taƴata ha mi maaya ñande wo ñande mi hooray tammoge maɓɓe inni wonde inni la atazawwaju nisa min mi resata sonnaɓe few mi luttiray ni abadan tawa gurdam andan fof komi naɓi kako e rewgol allahu jalla wa ala nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓaɓe humpitike ɗum ɗo ɓe ari ɓe tawi ɓeɗo yimɓe
ɓe maaki wonde ene ko ono wowli hunde kaari e hunde kaari a antum alladhina qultum kada wa kada ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah ɓe maaki hey kono min o mo wonɗon fanɗinde ko mi rewiri joomi an kon ko mi woni mo e maccinɗinorde kon min miɗo hula allahu ɓuri on miɗo reeno kadi e bakkatuuji ɗin ɓuri on ɓe gayni kamɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakani ɓe ko laaɓi ɓe maaki wonde min asuumu wa uftir ɓe maaki usalli wa arqud wa atazawwaju nnisaa ɓe maaki faman ragiba min sunnati walla faman ragiba an sunnati falaysa minni nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki min nelaaɗo moɗon mo allahu wi on laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana min o mo rentuɗon ɗo mi hoora e ñalormaaje goo mi taƴa ñalormaaje goo na ñande o ñande mi hoorata ko wona noon kadi min o mo yi'oton e nder jemma on mi darotako jemma o fof mi taƴay e makko mi ɗaano geɓal mi ɗimmo mi juulana joomi am mi rewa mo e geɓal goo min o mo rentuɗon kadi mi ruuɗotako e sonnaaɓe mi resay ɓeeɗon sonnaaɓe mi wonda e maɓɓe dewgal sunna e faridda ɓe maaki kala noon neɗɗo mo tawata o oñike e oɗo sunna an o jeyaaka yan alhafid ibne hajar al asqalani ɓe maaki maana kala oñiɗo e sunna an on o jeyaaka yan ɓe maaki sunna on ɗo maana muɗum ko attariqa bi maana ko laawol ngol yani ɗo no woodi piiji goo e laawol nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde kala neɗɗo seluɗo ɗin ɗon haray o jeyaaka e diina maɓɓe kam few o yalti islam no woodi piiji goo ɗi tawata ɗin ɗon na yaltinayɗi islamu si neɗɗo on acci kono si o acci ɗum ɗon haray e ngal ɗon gollal o jeyaaka e maɓɓe bi maana o tawtaali ɓe e ngal ɗon gollal kanko oɗo neɗɗo idan kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en e oɗo kadi hadith wonde ibnu adama hana fawde hoore muɗum ko allahu jalla wa ala fawama o hana kanko neɗɗanke on sattinade e kaaɗo diina ɗum addi ha si tawi ɓe maaki hadis anas goo kadi wonɗo ka sahihayn kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki yassiru wala tuassiru wa bashiru wala tunaffiru fa innama bu'istum muyassirina wala muassirin ɓe maaki onon ɗeɗo mofti an newine diina kam maana newine diina kam wona yon daginan jama on ko allahu harmini ko wona yon holluɓe bid'aaji ɗin koɗi sunna wona yon holluɓe shirkuji ɗin ɗi ala ella wona yon holluɓe wonde tawhid ɓe jokkata si ɓe faala wona yon holluɓe sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalamu si ɓe faala ɓe accay wona yon daro kadi hollonɓe wonde ko harmi kon no dagi walla ko dagi kon kadi ko piiji ɗi tawata neɗɗanke on hiɗi harmanimo ko yo wonu yimɓe ɓe tawata kono allahu on tippiniri deftere nden noon eno nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yottiniri noon waɗi aslan diina islamu kan allahu ko wi en ko diina ka tawata ko newiga ko ɗum o waɗi e makka yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra o wi wama jaala alaykum fi ddini min harajin ko diina ka tawata ko diina newen kono si innama newingol waɗi jama on no faami si a wowli qur'ana kañumma e sunna a firiri ɗum no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen faamiri ɗon ɓe wiyete fewndo oɗo zaman ko 21e siècle wonɗen ko ko wonɗa wowlude ɗon ɗum wawata gasude e oɗo zaman mo wonɗen e muɗum idan ɓe innama an ko a mutashaddid an ko a neɗɗo mo tata ko sattindo kadi hina la madama hiɗa yottinde ko nelaaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe yottini kon ko sahabaɓe ɓe wonno e muɗum kon fa antal muyassir ko an woni oɗo newino amma si a ari ko nelaaɗo o yottinali kon ko sahabaɓɓen famano kon an a ari a janni mofte ɗen sifaɗiɗo piiji aɗay andu ko an woni almutashaddid sattinanowo yimɓe ɓen kadina ma ɓe maaki yassiru wala tuassiru newine wata on satti mana muɗum yottine ko allahu tippini kon ko waɗi ko tippini kon no newi wa kadhalika wa bashiru wala tunaffiru ɓe maaki weltine yimɓe ɓen hollonɓe kaaɗo diina ko diina newende wona diina sattuka humpitonɓe kadi yurmede allahu ko woni e muɗum emo jokki ɗum ɗo ko o marana kala hara e ɓuttu ɓernde ko jogi ka aduna ɗo wata on hulɓinɓe hollonɓe diina islamu kanko diina sattuka ko diina ɓittuka o naati e makka himo waywa wondo e kaso ɓe maaki ko waɗi ko nelira ɗon ko muyassirina wala muassirin
onon ko nelira ɗon ko yottingol ko allahu tippini kon wona yon fawtu goɗɗum e hoore ɗum ɗo wannon alghuluwu fi din ko hunde nde tawata ko hunde harmude nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam oɗum ɓe makani en e hadise abdillahi ibni abbas mo imam ahmad ɓe filli ɓe maki iyakum walghuluwu fi din fa innama ahlaka alladina min qablikum alghuluwu fi din ɓe maki mi haɗi on fantingol ka dina allahu tabaraka wa taala ko waɗi noon ande ko halkuno ɗin moftali arani sifa alyahudu kañum may annasara ko sabanede ma fantingol maɓɓe ka dina woduno yimɓe go e zaman annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓe yi'i moƴƴuɓe waliyaɓe allahu tabaraka wa taala ɓe yiɗi ɓeɗo ɓe teddini ɓe ha ɓe fantini ɓe dari ɓe setti sanamuji ɓe nandindini e ɓeɗo ɓe rewi ɓeɗo ɓe dari ɓe konti ɓeɗo wonde ko ɓeɗo tefanoytaɓe ka allahu tabaraka wa taala ko ɓeɗo hewtinoytaɓe ka allah ɗum ɗo ko jeeya ɗum e tanattu'un fi ddin walghuluwu fi ddin ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko halka e nde goɗɗo bila shakkin ko ɗum heɓi kadi ɓeɗo alyahud kamɓe e hoore maɓɓe ɓe sattini ka dina allahu tabaraka wa taala ɓe dari ɓe mawnini piiji ɓe harmini hoore maɓɓe ko allahu harmina e dow maɓɓe ɓe dari ɓe ɗetti uzair ɓe mawnini mo ɓe waɗi mo ɓiɗɗo allahu tabaraka wa taala e ko nandi e sifani annasara wana noon kamɓe kadi ɓe ɗetti annabi isa e biro muɗum ɓe fantini fii maɓɓe ɓe rewi ɓeɗo ɗiɗo ɓe paki e allahu jalla wa ala nelaɗo on ɓe maki fa innama ahlaka alladina min qablikum alghuluwu fi ddin ande ko halkuno ɓeɗo aditiɓe on e moftali yawtuɗiɗin ko honnum ko fantingol ka dina allahu tabaraka wa taala oɗo ibnu adam yo andu dina ka allahu on ɓuri yiɗude kam ko kaɗo dina ne wi ka wonka ka tumbo ibnu abbasin e hadis maɓɓe wonɗo ka musnad imam ahmad ɓe landino nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ya rasulallah ayyul adiyan ahabbu ila allahi jalla wa ala e ndede dinaji ɗin ɗi dendangal majji ko dina honka ɓura yiɗede ka allah nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ko alhanifiyatu samha ɓe maki wonden ko kaɗo dina ka tawata ko dina tawhid dina ka tawata ko rewgol allahu tun shirkantamo kafidatamo hayye hunde dina ka tawata ko newika ka andanda hoore ma ko wonka ka tumbo idan ɗum ɗo no holla en wonde yen andu pellet nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe waɗi ko maɓɓe ko ndare moƴƴa hay e haqqe maɓɓe nde sahabajo goto fewtunoɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam o dari o wi'i ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ma sha allahu wa shi'ta nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki aturidu an taj'alani niddan lillah ɓe maki qul ma sha allahu wahdahu ɓe maki a faalalan ɗettude waɗalan kafi diɗɗo allahu tabaraka wa taala ɓe maki wonde hey wi'u si allahu on tummuyi muad ibni jabal tigi e hoore muɗum ka hadis abdullahi ibni abi awfa fewno kamɓe muad ibni jabalin ɓe iwno yaman ɓaɓe hewtitiɓe sujjani nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on jaɓanano ɓe muaz ba nelaɗo landikeɓe ko honno ɓe woni wadde ɓe maki mi yawno shamu mi tawi ɓen no mawnini karmokoɓe maɓɓe e lamɓe maɓɓe ɓen ɓe sujjanay ɓen mi tawi si tawi ko teddungal ɗiɗon ɓuri ɓen teddude idan ko onon ɓuri handude e ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe waɗi rafdu ɗum ɗon ɓe holli kamɓe tigi ɓe sujjantake oɗum addi ha si tawi ɓe hewno toragol allahu tabaraka wa taala allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad allahu wata waɗu min qabru an on sanamuru ndu tawata ko reweten sabu honnum ɗum ɗo fof ko fi haɗugol ko wiyete alghuluwu fi ddin jon noon taskoɗen moƴƴandare si tawi hawri en taskike no heewi e feddeji ɗi tawata ko wuuridaɗi hande tawa ɓeɗo no jogiti alghuluwu fi ddin no jeeya e maɓɓe alkhawarij ɓeɗo yimɓe ndeɗo fedde wiyetende alkhawarij ɓe andi ndeɗo fedde ko fedde nde tawata nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe rentini fi mayre ko mawni oɗum addi ha si tawi cheikh l'islami ibnu taymiyata rahimahullah ɓe maki heɓaki fedde hay e wotere e feddeji islamu ɗin fedde nde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓangini fi muɗum wono ɓe ɓanginiri noon fi ɓeɗo wiyeteɓe alkhawarij ɓe ɓanginani en ɓe maki ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe sufaha'ul ahlam bima'na yimɓe ɗaytuɓe haqqille ɓe tawata ko yimɓe jofoɓe ɓe maki ko ɓe hudatha'ul asnan
bima'ana kamɓe si a ndaariɓe a yiyata fayda mawɗo e maɓɓe ɓe fof maɓɓe ko paykoye walla ko ɓe sukaaɓe to kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde yaquluna min qawli hayril bariya si ɓe wowlay kadi ko konguɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam tum ɓe wowlata lakin ɓe firirtaɗi no salafu firirnoɗino ɓe gayni ɓe maaki wonde yuqatiluna ahla al-islami wa yad'una ahla al-awthan ɓe daroto ɓe haɓa ɓeeɗo yimɓe julɓe ɓe wara ɓeeɗo jebbilaniɓe allahu ɓe acca ɗo yimɓe sanamuji ɓe tawata ko rewayɓe sanamuɓe nelaɗo on maaki yamruquna min al-islami kama yamruqu sahmu min ar-ramiya ɓe maaki ɓeeɗo yaltiray ke islam wana woniri noon dagawal yaltiray ka laañal no andirɗen no ngar ruttota ɓeeɗo ko yimɓe ɓe tawata no nelaɗo alayhi salatu wassalamu jantori fi maɓɓe ni ɓe ɓangini wonde ko kamɓe wonoyta kilabu naar no jeeya e ko ɓe fiɗi ko hollata e wonde hiɓe fantini se ndaari wonde e ko wiyeteɗo al iman hawariji kamɓe ka maɓɓe al imanu la yatajazza ko wiyete imanu kon gomɗingol allahu tabaraka wa taala feccotako goɗɗo wonata kamilul imani walla wiyeteɗo ko o naqisul iman kamɓe ka maɓɓe ko imma an takuna mu'minan wa imma an takuna kafira kamɓe ɓe jogiti kala neɗɗo waɗɗo kabira min kaba'iri dhunub si tawi hawri goɗɗo o wondiri ko wona allahu tabaraka wa taala hay si tawi hawri o fiɓa ɗum no dagi walla kanko neɗɗanke on o mawnina konko o wondiri ɗon o faɓɓanni e allahu tabaraka wa taala o fonni ɓe kamɓe ɓe konti on ɗon o yalti islam o woni kefeero si on tigi waɗi zina o woni kefeero si o yari beere o woni kefeero si o feninde wootere o woni kefeero si tawi kanko neɗɗo o ñowi goɗɗo o woni kefeero si o waddidiri yimɓe o woni kefeero kala ko innete kabira min kaba'iri dhunub si on tigi waɗi ko kefeero lando kadi kala lando e leydi hay si tawi ko o julɗo si tawi hawri o ala ñaawirde qur'ana e sunna hay si tawi mo fil wonde konko woni ñaawirde ɗon no harmi dagotako kamɓe ko o kafirun ka maɓɓe o yalti islam jonon e hoore ɗum ɗon ɓe fiɓi wonde si tawi hawri o maayiri noon kanko neɗɗon e hoore nden fenade e hoore ngol yarugol beere e hoore konko wiyeteɗon waddidirgol kañumma e ñoore e ko nandi e sifanin ɗon piiji tawi o tuubali ko yiite jahannama woni ko o yaata ɗum ɗo ko finde hawariji ɓeɗo hande hiɓe jeeya e ɓurɓe lorrude oɗo aduna ɓe tawata hiɓe mbaadini mbaadiji ahli sunnati wal jamaa hiɓe yalti e aduna on hiɓe naati hiɓe inniti wonde ko jihadi fi sabilillahi ɓe woni wadde no jeeya e hoore maɓɓe ɓurɓe wonde hoore ɓen fewon ɗo daish wonnon karmokoɓe ɓen kibari ulama'i ahli sunnati wal jamaa wuridaɓe oɗo zaman koɓe janti kon daish ndeɗo fedde nde yimɓe buy woni weltorde ko jokki hande ɓeɗo ɓe tawata ko état islamique wonɓe nodditade ko jihadi fi sabilillahi ɓe woni wadde ulama'uɓe maaki ɓeɗo koɓe khawarij ɗum noon nden andi no jeyano e attiɗo sincude ɗum ɗon e oɗo zaman oɗo wiyeteɗo usamatu ibnu laden oɗo e hoore muɗum e zaman makko no jeyano e karamo ko ɓe rentinnoɓe e makko ɓe rentini e laawol makko ngol الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كذلك الشيخ ابن عثيمين كوانا نون الشيخ فوزان ها هيوتي الشيخ مقبل فالشيخ مقبل بماكي وند من وندي مكو كانكو أورو ابن لادن دوبي هيودي يمن بماكي نو هيونو كا أراتا توا يمبي سنة بنو هاتو نجيني جودي في جولر دي ولا في دودة سيو فيوتي ناما أو جون نايند وند كو فاندي walla de wonde o salo jonnude kono ɓa hewti feññingol ngol ɗo laawol khawarij o ɗetti jawle makkore nde dendangal majje wukki muɗum cheikh ahmad ibni yahya annajmi kamɓe tigi koni ɓe ɓanginiri ɓe maaki wonde kanko usamatu ibnu laden laawol makko ngol ko tariqu cheytan ko laawol cheytan wona jihadi fi sabilillahi o woni wadde waɗi noon ɓe jogitaaki shurutul jihad timmaka maɓɓe ɓe renti ɗum ɗo balbala ko ɗum ɗo memminani aduna on hannde no heewi kaɓe warata julɓe argol ɗetta bombre fawa e hoore muɗum yaha haa hewta e maakiti ndaara ɗo tawa yi'i kefeero ɗiɗo walla heferaɓe ɗiɗo annda ko honno ɓen ardi e ndin ɗon leydi tawa dolle julɓe no ɗon fettina ɗum ɗon wara wonki muɗum kin wara dolle julɓe gayna kadi wara ɓen ɗon heferaɓe inna wonde ko jihadi fi sabilillahi o woni wadde ɗum ɗo ko tana molanaɗo mo tawata hande sukaaɓe buy
no ɗaynirede ɗum sukaɓe buy ɓe inna wonde ɓen ko jihadi fi sabilillahi woni aray son tigi wakkilike yehi tawiɓe kañum kadi gaynay haaju ndaare wona Boko Haram ɗo e hoore muɗum walla ye ndaren ɓeɗo wonɓe rebel ɓe tata ko jihadiste ɓe wonirɓe hedde e nord Mali ɗo e ko nandi e mum ɓeɗo lorraji ko ɓe addani umma islamiya on hande fayda en ndaray tawen hiɓe jeeya waɗi wona ɓelladen ko sinci kon ɗon ɗum waɗi saabu ha américain ɓe ɓen ari Pakistan kañum e Afghanistan Allahu wahid kanko tun andi ittiri wonkiji ko ɓe saminito kanko tun andi ittiri ɓiɓɓe ɓe tawata ko wonɗinaɓe ɗon ɓe baɓe mum wara wonti el yatima Allahu tun andi ittiri rewɓe viyolaɓe ɗon toñaɓe ittana ɗum niqabuji muɗum e ko nandi mum tawi ɗum ɗo fof ko tana par ce que neɗɗo on si a ala istita'a e waɗugol heferaɓe jihadi si a memmini ko min baabi ilqa'i nafsi ila tahluka nelaɗon alayhi salatu wassalam fewndo fof ɓe alano doole heferaɓe ɗaɓɓitaynoɓe moƴƴa sattinanaɓe moƴƴa fawa e gonɗinɓe ɓen ko ɗuuɗi kono kon ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam joomi meɗen tippinayno e maɓɓe allahu ko wiyayno ko wonde wasbir sabran jamilan o inna fasfahi safha aljamil wasbir kama sabara min ulul azmi min arrusul kanko allahu tabaraka wa taala o wiya khudhi alafu wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jahilin konne yewno ha ɓe heɓi taaqa kanko tabaraka wa taala ko on saati o wi'unoɓe wonde ɓe newinanama non joni yoɓe haɓu ono ɗo yaha memmina balbala on ha gasa doga ara suuɗo e nder pete ara suuɗo e nder pammeje e feraɓɓen ara sama e hoore gomɗinɓe ɓen wara ɓe liɓa juulirɗe wara paykoy wiyola sonnaɓe naatida e paɗe muɗum e nder juulirɗe seeka qur'anaji waɗa ko heewi ta kañum woni sabu muɗum ina naray ndeɗo ko fedde nde tawata nde mari tanaji molanaɗe Cheikh Fawzani ɓe maaki no jeeya e alamandeji maɓɓe ɓurɗi ɓangude ɗi ɓe andirteɗi no ɓe maakiri noon ka sharhu e nawaqidil islami ɓe maaki hunde aranere nden ko ɓe jogiti kon e mandeji maɓɓe ɓurɗi ɓangude ɗin ko takfirul muslimina bil kaba'ir heferɗinirgol julɓe ɓen bakkatuji mawɗi ɗi tawata na yaltinayɗi islamu ɗi innugol kala fendo woni kefeero kala yarowo ɓeere woni kefeero kala mo tata ko fembuɗo waare mum ko kefeero kala mo conci mum juuti feƴƴi kolɓule muɗum ɗen ko kefeero ɗi kala ɗen andi fembugol waare e juutingol conci no harmi kono wiyatake kala waɗɗo ɗum o yalti ka islam kamɓe noon kala mani waɗɗo ɗum ɗon ko o kefeero ka maɓɓe on si darni julde nayo juule ɓaawo makko so hirsi wanayo ñaame si tawi doole heɓi ke hoore makko yuqtal jawdi makko ndin kadi ndi jatte ɗum ɗo ko jeeya nun e ko hawariji andira no jeeya e alamande maɓɓe nden istihlalu dima'il muslimin dagintingol jawle e ƴiiƴe kañum ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe istihlal dima'i wa amwalil muslimin ɗum ɗo koko ɓe andira no jeeya e hunde tammere ɓurde ɓangude balko woni sabu ha ɓe inna alkhawarij alkhuruju ala waliyil amri lmuslimi yaltugol e hoore lanɗo mo tawata ko lanɗo julɗo yaltugol e hoore lanɗo julɗo ɗen andi ko addi ha ɓe inna khawarij ko sabu yaltugol maɓɓe e hoore ali ibni abi talib addi honɗum addi balbala molanaɗo ko ɓaɓe yi hakkunde aliyi e muawiya ali ibni abi talib e muawiya ɓe haldi joni fi moƴƴintingol hakkunde maɓɓe yo ɓe ɗaɓɓu ñawowo ɓe dari ɓe inni hakkama aliyun irrijal idan kafara ali wakkilike kañum ɗaɓɓi ñawowo ko wona allahu ali woni kefeero ɓe inni inil hukmu illa lillah kaɓe wino ɗon ali ibni abi talib woni kefeero ɓe yalti e hoore ali ibni abi talib ɗum ɗo noon ko sabu ɗum ɓe innira alkhawarij jon noon no jeeya e alamandeji maɓɓe kamɓe lanɗo julɗo ko non en andi joomi meɗen tabaraka wa taala ko wi en kon ka qur'an o wi ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum karmo koɓɓen ɓe maaki oɗo ulul amri minkum ko pecce ɗiɗi ko al ulama'u wal umara karamo koɓe ɓen kañumma e lamɓe ɓen oɗo lanɗo madama ko o julɗo asli on ko waɗɗi ko ɗoftagol mo tanke o yamirali ko harmi waɗi ka hadis abdullahi ibni umar nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ala almar'i sam'u watta'a fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a
ɓe maaki no waɗɗi e dow kala neɗɗo mo tata ko julɗo jebbilaniɗo allahu tabaraka wa taala nanangol lanɗo makko laamiɗo mo on o ɗofto on ɗon lanɗo makko laamiɗo mo tanke o yamirali mo ko harmi ɓe maaki si o yamirimo noon ko tawata ko lundi kaɗo diina islamu ɗon o ɗoftotako kono wondude o ɗoftotako mo ɗon ɗum addata ha o yalta e hoore makko oɗo ko hadis mo tata ko laɓɓen hadis irbad ibni sariyata on tigi e hoore mum hadise mo tawata himo laaɓi pos mo selli himo ka musnad imam ahmad ka sunan abi daoud kañumma e ka mustadrak lil hakim fewno nelaɗo alayhi salatu wassalam waajinoɓe nguɗo waaju yettingu sahabaɓen faami ɗum ko waaju wayni totoɗo ɓe ɗaɓɓiri nelaɗo alayhi salatu wassalam wasiye nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam usikum bi taqwallahi azza wa jal والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد بل رواية قوبة ماكي وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة بماكي وند ميوسيك أنهلقل الله جل وعلا ميوسيك أنكري نننقل رفتو لمب مودن بن فد بيامرالي أنقلون دي شريعة بماكي كم من الله عليه الصلاة والسلام هايسكم مجد ونكو لاميو kono wallahi summa wallah ayyuhal ikhwa enen hiɗen mari hande tana molanaɗo ko waɗi hande kala wowluɗo fii ɗoftagol lanɗo jama on ko natta koye na oɗo ko maninkajo walla oɗo ko maccuɗo ma oɗo ko jilluɗo ma oɗo laamu ngun yo jonni mo jawdi ko kamɓe o woni waɗande campagne koko windi eɗen defte aqida jantotoɗe ɗum woodu ko atti alpha konde arde naafi alpha konde tun kadi wona wowlede fi ta'atu waliyil amr Sénégal wowlete fi Macky Sall Mali Bamako ɗo wowlete fi Ibeka kadhalika Côte d'Ivoire wowlete fi Alassane Ouattara ko non woniri e kala leydi ka tawata lanɗo on ko o julɗo ko o mari halaluji o mari halaluji tanke o yaltali islam ko yen andu wonde sharia dina kan no yamiri e yen ɗoftomo ɗum ɗo ko aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa ko jeeya ɗum e findeji ma ndaren defte ahli sunnati wal jamaa defte aqida jelu de tawate yiye ɗum to ka usul sunna lil imam ahmad ibn hanbal no ton ka ala no ton wadih no laaɓi pos kadhalika si tawi en daari ka aqidatu tahawiyya no ton no laaɓi pos ka aqidatu raziyin no waali no laaɓi so yehi ka fathul bari muhafid ibn hajar o no waali no henti so yehi ka sharhu sahihi muslim mo imamu nawawi no waali no laaɓi pos kala deftere sunna nde ɗettuɗen wana cheikh usaymin no ɓangini ɗum laɓɓini moƴƴa ka sharhu riyadu salihin ɓaɗen andi dambugal no ka riyadu salihin ngal imamu nawawi waɗi babu wujubi ta'ati waliyil amri dambugal ngal no to ibni usaymin ɓe sharhi ngal ɓe maaki wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wasiyken ɗum kono enen ndaren ndiɗo leydi men hande heferaɓɓen sincani e yaltugol e hoore lamɓe wannon hiɗen andi ko ton ɗum iwri ɗum hay goto yeddata ɗum wowla o wo ko innata kona ko constitution kaon tiguinnano ka qouran hay goto a nantano wowla fi manifestation e ville morto innano ka qouran walla o innano ka sunna ko o innata kono ka constitution lagge jon noon constitution e hoore mum ɓorama e shariaji heferaɓɓe woni oɗo démocratie kamɓe ɓe ari ɓe o sincani en ɗum enen en ɗetti ɗum ɗon en gollitiri ɓuri ɓe est ce que manifestation ko watta ɗo ko huwa ɗum no wadde amérique haysi tawi no wadde est ce que balbala ko woni addude ka meɗen kon no addude ɗum ka maɓɓe enen ndaren gila yimɓe fuɗɗi yaltude ɗo gila 2007 ɗen andi ittiri wonkiji samuɗi ɗen andi ittiri jawle lanciɗe ɗen andi ɗum ko addi sabu ha leƴƴi haaɓi e ndi leydi meɗen enen no landodiren ko doganɗen foppi yaltuɗen ka laawi ɗo fella ɗen waɗa ɗen wa billahi alayna en heɓi gotum ku landi ɗen honto koyeɓuɗen ko ala par ce que en naatu e laawol ngol natatake hajjaj ibnu yusuf as-saqafi hajjaji e bonde o hirsayno yimɓe mo marno hayloɗe ƴiƴam ñande go jama o mooɓino ɓe ari ɓe tawi anas ibni malik tawi lorra makko on tiiɗi e hoore maɓɓe non kanko wari saïd ibni jubayr ɓe inni anas yewtumen ko honno men gollidirta e hajjaji anas ko ɓe makani ɓe ko isbiru muññi anas ɓe makanano ɓe yalde imam ahmad ibni hanbal e lorrede ka kaso tawile ko ɓe lorra kon fof ko sabu wi'ugol maɓɓe alqur'anu ko kalamullahi gayru makhluq tawi ɓeɗo jahmiyankoɓe no dari inni alqur'anu ko makhluq qur'anare nden ko tagade si imam ahmad wowlali ɗum ko pellet ɓe lorrayɓe ɓe soki imam ahmad ha ɓe faalaɓe warde
ɓe waɗi fewdele ñande ɓe warata imamu ñande go neɗɗo goto ari tawi ɓe ka kaso mo waɗi ɓe ziyara o inni imamu acce newna noon men min yalta men holla o lanɗo koko o waɗi ɗo hanaka waɗede karamokojo amen almamijo amen o watamo sokkude ɗo men heɓata dars imam ahmad ɓe maki allahu fi dima'il muslimin ɓe maki hule allahu tabaraka wa ta'ala e sakugol ƴiƴe julɓe ɓen ɓe tori allahu yo allahu hiw ƴiƴe julɓe ɓen ɓe maki si o yalti ɗo ɓe warayon ɓe hibba ƴiƴe moɗon ɗen ɓe lanca jawle moɗon ɗen ɓawti ɗum on heɓata ko faala ɗon kon kadi ara on heɓi lorra molanaɗo o ɗum addi ha cheikhul islami ibnu taymiyata ɓe maki kamin haji sunnati nabawiya ɓe maki ha hande yimɓe yaltali e hoore lanɗo sabu bone mo lanɗo o waɗi siwana konko ɓe yaltirimay bone ɓurɗo bonde edi ko lanɗo on boni ɓe sikki noon ala ko ɓuri faamude ngol konngol cheikhul islami ɓuri enen guinee ha hande en yaltali siwana yaltande meɗen nden nde rimay bone ɓuri mo landi ɗen o yo iw ɗum pelleti hiɗen andi ɗe haqqille sellude fof salaki lanɗo si bonni ɗelaɗon jantaniken ko watti hadis abdoullahi ibni abbas ɓe makani en kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko laaɓi ɓe maki man ra'a minkum min amirihi shay'an yakrahuhu falyakraha amala wala yanzi'anna yadan min ta'a fa innahu man kharaja ala amirihi shibran famata mata mitatan jahiliya ɓe maki kala mo yi'uɗo hadis onno ka sahihu muslim himo ka sahihu al-bukhari ɓe maki kala mo yiwɗo e lanɗo makko on ko añini yo añugollal lanɗo on kono wata o yaltu e hoore makko ɓe maki ko waɗi kala yaltuɗo e hoore lanɗo makko on julɗo kanko neɗɗanke on yeru cuɓal o maayi e ngolɗon laawol haray o maayi mayde majjiyanko ɗum ɗo no jeeya e sifa mo tawata hawariji no andira ɗum ɗo ko jeeya ɗum e minal huluwi fi din bi maana natti ɗumannagol tiiɗinagol kaɗen ɗo haray wallahi summa wallah siɗen faala jokkude sunna on no haniri noon ko wiyeteɗo assiyasa oɗo affaire politique madama wana o mahiɗo e hoore qur'ana kañumma e sunna wallahi si tawi en jokkay sunna on no haniri noon en pottoto ɗum siɗa faala a karamokojo ma a mawɗo duuɓi ma ɗin koɗi towi wo koɗi towi gandal ma ngal ko ngal ɗuuɗi wo ko ngal ɗuuɗi wallahi sa ukkike affaire politique a nundata si a ukkike affaire politique a nundata ko waɗi noon a yiɗay woɓɓe ɓe yiɗatake konnoɗa woɓɓe ɓe konnatake waɗi ɗen andi siyasa ko andi ko kala momi nandi dolokke e momi nandi parti ko min nene goto baba goto walaw kana kafiran kala mo tawata min nanda parti min nanda dolokke oɗo ko gaño am walaw kana mu'mina ɓawanani ko pellete ko ɗum ɗo si en nunni ɗum ko wallahi tawi en tawa ɓerɗe meɗen ɗen ko ɗum tigi tabinti si en nunnali ɗum ɓerɗe meɗen ɗen ko ɗum tigi tabinti idan ɗum ɗo ko tana molana wakadhalika ka sakkitode murji'a e hoore muɗum kamɓe kadi hiɓe jogiti tana molanaɗo hiɓe jaasi kamɓe ɓe inni wonde oɗo imanu kadi la yatajazza ɓe tawti hawariji e muɗum kañum may mu'tazila waɗi mu'tazila ko serti e hawariji wo ko wiwgol maɓɓe sa waɗi bakkatu mawɗo sifa yaro beere haray a yalti islam kono a wonali kefeer sa maayi noon a lutta yiite jahannama no hawariji wiri ɓeɗo kamɓe murji'a ɓe wi wonde neɗɗo no luttani no imo ɗaɓɓira tu wi'ugol la ilaha illallah si tawi o wowli ɗum ɗon woɓɓe maɓɓe wi ka ɗengal yakfi woɓɓe inni yo wowlu ka ɗengal o tabintina ka ɓernde wana murjihatul fuqaha woɓɓe inni yo fiɓu tun ka ɓernde wana jahmiya wanon karramiya wi yo wowlu tun ka ɗengal jahmiya wi yo fiɓu tun ka ɓernde hayso o wowlali murji'atul fuqaha kamɓe ɓe inni yo wowlu ka ɗengal o fiɓa ka ɓernde golle ɗen tawa ɓe inni si a gayni wowlde ɗum siɗi a rewsanam an e aboubacre ɗon fota iman siɗi a wujju an e malaikaɓɓen ɗon fota iman siɗi a woni waɗowo zina omar abne alkhattabi ɓurama iman kala ko wattuɗa ɗon e gollal ɗum haɗatama ya nato e aljanna andi ɗum ɗo ko tana jonnon e hino wasatiya ahlusunnati waljamaa kamɓe ɓenni al imanu ko qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah kamɓe ɓe maki wonde imanu on ko ka ɗengal e ka ɓernde e ka golle ɓeydoray sabu ɗoftagol Allah ɗuytoray sabu lundagol mo kanko Allahu jalla wa ala
Cheikh Fawzani be maki no jiya ko labbe nanta en imanu on no dido nokkeli tati hadise goto Abi Hurayra wondo ka sahihain be maki wonde al imanu bid'un wa sab'una shu'ba riwaya go bid'un wa sittuna shu'ba fa a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al adha 'ani at-tariq be maki wal haya'u shu'batun min al iman sendari do en tawai qawlu la ilaha illa Allah qawlun bil lisan imatatu al adha ko amalun bil arkan al haya'u dun no den andi ko ka bernde wawata won be maki idan imanu ko dido no kelitati on yazid wa yanqus ela do maki akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaq be maki kambe nana alayhi salatu wassalam ka bangina ngole burdo lowde imanu on ko kala on neddo mo tawata o yi ko anyini walam yunkir bi lisani walam yunkir bi yadi ولم ينكر بيده أولا ثم لم ينكر بلسانه ثم لم ينكر بقلبه إماكي وذلك أضعف الإيمان يقول لك أكمل المؤمنين إيمانا نودي أضعف المؤمنين إيمانا نودي الله ليزداد الذين آمنوا إيمانا إذن قرون دوني وسطية أرى أهل السنة نمري وسطية إبيجي بي ونك أسماء الله وصفاته وكذلك كمسألة التكفير هفر دينغونغول angal heferdingol e ka mas'alatu alwilaya bi maana edo waliyabe ko honno be jogi torte ko honno alhali mabbe o wawata wonirde hakkunde beedo jasimbe salita bintinde waliyankaku e beedo fantimbe e waliyankaku ahlus sunna kanyon no jogiti lawol katumbo honnun ko Allah wi kon ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ودو شيخ الإسلام بماكي كرسالة مبه الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان بماكي من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا كلا نتو لاتي دو كو أغمدين دو هلو والله أورو كيدو الله أيبونا إنما أهل السنة إني ولي الله كلا بيودو ولي الله ويدي قرآن ولي نوودي لكن سنتو ويريكا كم o seppika ndiyam o etti jungo makko o kika yite ngo sumali woya artirmo e piiji ɗiɗi si tawi ko o gomɗinɗo hulowo allahu fa huwa waliyun lillah amma si tawi hawri wona o gomɗinɗo hulowo allahu haray fa huwa waliyun lilcheytan koko jogiti ɗon ko fitna wiyete wona karama wiyete hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal